Hagajing lekai AFC Asian Cup arhajar arpeu lai kaban sedang badi lekai nadu menai baningkong jong senam arhajar arpeu sau kaban long hagari Qatar latmu ban pelong ya kaneka AFC Asian Cup ha China mentau senam Henry Omla ban pelong hagari China ban lahab ban ra syagari Qatar KFC Asian Cup kadai tournament football kabahe tam jong kateuba Asia kabala sedang nadu senam kat kendai spa San Penriu Kabadon hadu arpeu sau teligiri gibai shimenta hagani ka tournament na keling saudong jong ka teuba Asia. Haba pai syakari India ka yo banrung tang sausin syaka AFC Asian Cup bad hagani ka Asian Cup kaban salong kadai ka sin gabasan nagmenta ka India. Ban yo rung syakani ka tournament ba jong ka teuba Asia. Bad hagani ka Asian Cup arhajar arpeu lai ka India ka hab haga group B. Kabadon ringkat kari Australia kabadai kari kabala yo ora ya ka Asian Cup haus nem arhajar khatsan ka Uzbekistan kabadon hak kerdan ka nyau peusau ka Syria kabadon hak kerdan ka kendai peusau hak FIFA ranking kibadai geri giba kam he kerdan ban ya ka India hak FIFA ranking